Hi, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta hi kha hi vulavula hi ku why Mr Post a nga ri kona ka album ya Prince Rhangani ya 2020. Ya vanhu vo tala, like a lot of fans, va fika va hlamala because Mr Post a nga kona ka album ya Prince Rhangani at all. So va ta kha hi zama ku va hi lava ku twisisa ku nga ku endleke yini. First of all, voice leyi nga kona laha yi twakalaka yo yelana na Mr Post ha yena i Dlanyoka. Dlanyoka hi yena nga na voice leyi nga very similar to ya Mr Post. So yaleyo vheti yi rhula out a Mr Post loyi a nga laha. So ni ta mi nyiketa some few points. Number 1, ni nga vula ku Mr Post a nga va a kha a nga lava ku va a ri team, a wela ka team Shirimani, a va kha ri lava ku va independent. Loko mo langutisa album ya Mr Post ya 2020 ya this year, liya xibelani, loko mi yingisela hinkwayo a swi twala ku kahlekahle ku he's pushing to brand himself, ku a nga vi ka team, like a nga depend ngopfu ka the other artists ku va humesa album ya yena. Tinsimu to talo laha hi yena nga ti yimbelela. And loko ni tsundzuka kahle, the only song leyi a nga feature lavan'wani, one song, risimu leri a nga feature Dr Joe Shirimani ntsena ka the whole album. Prince Rhangani a hi n'wi twanga a ve na xiave in terms of yo va asumini, yo hlavelela. So yeah, that's the only song ya laha swi Dr Joe Shirimani va nga kuma a huge position yo va yimbelela. Swona leswi hi nga ta swi vula ku vo Dr Joe, vo Prince Rhangani a vo hlavelela instead a vo feature ngopfu. So that album, it was more like a solo album laha vo hlavelela. So hi nga vula ku point ya number 1, a nga va khale ku va a branda himself, a nga ve a wela ka team. Point number 2, ku nga va ku ri timhaka ta mali. A ni tivi va nga va operate njhani, but ku hi point ya mina ku nga ku ri timhaka ta mali. In case yo mi kuma ku loko Prince Rhangani a fika feature Mr Post, a fanekele a sungule a hakela mali yo karhi. Se mi kuma ku a va twanananga ka timhaka ta timali kwalani. Even then Mr Post ku dinga ngheneleli. Point number 3, na still ku nga ku ri timhaka ta mali in the case ya ti-award. Ku na award leyi Mr Post a nga yi wina ya producer, ya best producer. So swa endla kwala mi kuma ku ve na ku rhobana ku karhi loko va ri karhi va sherelana mali of those awards. Point number 4, Prince Rhangani a nga va a lo kwata because loko hi langutisa ka album ya Mr Post ya 2020 a vo ngo feature that playing part yo mi kuma ku a suma swa straight. So maybe a nga va a lo kwata ku why ni fike ni chela Mr Post ka album ya mina, ni n'wi korisa swinene ku ve yena a nga ni featuranga ka his album. Point number 5, ku nga va ku ri na nyimpi yo karhi kwala ndzeni ka team Shirimani, a hi swi tivi because that team loko ni langutisa yi leka ngopfu in terms of support. A va sapotani, like team hi yona like a yi khomanangi leswo hi vula ku yi khomene ku khomana, ya lekanyana in terms of unity. In conclusion, lexi hi fanekele hi va hi xi langutisa sweswi i ku vona ku Mr Post i ta va a ri kona ka album ya Dr Joe Shirimani leyi nga ta very soon. Yi ta announce-iwa ku yi ya huma rini. So if Mr Post o va a ri kona laha ka album liya, hi ta twa ku i ta va a featuring ka the same song as Prince Rhangani or ka njhani. So hi ta kota ku va hi twisisa ku kahlekahle
kundle ka hina. So I think album ya Dr Josh Rhangani yo leyi nga ta fika yi hi pfula matihlo. Yeah, so if ku ve na nyimpi yo karhi leyi nga va kona, Dr Josh Rhangani na yi tiva yi ta endla risimu related to that, mi kuma ku yi vulavula hi timhaka ta unity. So sweswi hi to yima hi langutisa, but Mr Post a nge vi a nga feature-riwanga ka album ya Prince Rhangani without a reason. Ku ve hi 2019 a feature-riwile. Loko ku ri mi nga za mi subscribe ta kombela mi click subscribe. Thank you.